Hello, Kendit nè. kumno pilong. Ngadai ba jike te. Kapniang sabai pi syak ni ka video junga. Te ka topik ka bangin lek menta kadai ka full form mo ki full form ki beren kam nam ta ka exam mo. Ki full form. Te show bangin sedang ngako ban ong pi ba. Kalau dan ke video ko balap mi menak ni ki arbanai. Ki balap dep mo ki ngamang batai shaphang kini ki schedule of the constitution. Schedule of the constitution kum ko tu ka schedule ka dai bat ka autonomous council jungi ka schedule ka dai bat ka official language. Ka first schedule ke day ka union territories ke state kumta ter ka 11 schedule ke day ka pansiat ke 12 ka municipal ngala patai beni sepang kita mo saya sampai ngalabu kaling hapo description box mo te kumjurung ako banong ba sepang ka autonomous district council ru ngala patai mo sampai ka de ka to video kala poi apo senajar views try te sampai ke turu kana tip kamde ai syu sepang kita mo namar nganom patai syu re anam petai bini asyuk saya kata mah anam video shoot nomor kan saya sulut kai kapor aja kapan pek kui kita pix kala sulut kawis kai kapor te menta kalau dapat selam shoot ini penyok sing kata pix kabni adai nam tak exam DSC Mpsc jong mo te menta ngin pek ya ki full form ki badai bat ka computer semua ki full form in computer STEM okay the first is CPU mo te shua bangin sedang ini ke fast ko ban petai pi ko ban ya tu EP mde pun pataya ko ni tu EP mano balap ka computer who is the first inventor of computer mo the founder of computer is do you know it is Charles Babbage Babbage ka jaju ka ong B kama ulapan mo ka computer mar klaim ka computer ka perthai thai kan jindalang da kumwai mo ya kan si komputer akoy kan mau saka telepon te mano balap ya telepon pikan mau balap ya telefonem udah Alexander Graham Bell te balap pat ya ka mobile phone pat udah lau jong mau umde Alexander Graham Bell ya pe bakal lama balap ya ka mobile phone padam ya ka phone udah Martin Cooper umde Martin Garrix kana tu DJ bang tem ngejerai welcome to the animals Deu Martin Cooper te ladang ibat pun klaim ke internet padam lang le noi lanya tangi ki kena ki ba shule kai games mo ki offline games dari mentaro aja la niar ban dan ki offline games mar labon dan ki online games namar ki veu ki developer ma ki ong ki kam kamai da ka batai ki online games mar ki obat mi ki arts te ladang ya keren sepang internet balap ya internet am udah uni mah internet balap ya internet udah win win surf na curve ma CERF curve I don't know people pronounce ki kumno okay, omit curve surf ma umdai surf umdai tu surf excel te ke komputer em kadang lightly ki parts sebenarnya kamu it is divided into 3 parts okay te kabani kong do kadai ka CPU kan ya CPU kabar dai input unit but kabalai kadai ka output unit the output unit kidai kum kito ki printer ki scanner gitu input unit pat kidai ka keyboard ka mouse gitu kaibat ka CPU ka mod ayu CPU te ka CPU kadai ka full form CPU dai ka central processing unit kani ka CPU ki ong ka brain kadai ka brain jong ka computer ka brain it is the brain of the computer ka jabing ka computer ada klaim ka CPU komod ka komputer kanam imre film lahir apa program komputer habis banyak tanda TV ka to monitor kane ka CPU ka execute ya ki instruction komod ba ni ai order em hak por bangi use komputer ni klik da mouse te kane ka komputer kane ka CPU ka execute kanya ka to ka instruction ka bangi ai mangi per ko proses ya ka data te susu amon matai ba ka CPU la classify into 3 mo ka way de ka number 1 is ALU
LU, arithmetic logic unit, ban kanjing kan. Number 3 is CU, control unit. And number 3 is memory unit. Ban kan mau mo, ban storage. Then meladap shaphang ka CPU, in page full form jangka HDD. Full form of HDD is hard disk drive mo, hard disk drive. Ka full form jangka LCD ka liquid crystal display kan mau. Dari ba ko pi kum penhap ka phone jang pi ka crack đây để đập hình lệnh phát bây giờ kỹ năng tham mobile kỹ năng là đồ cả LCD để full form yang LCD cái đấy liquid crystal display. Okay, the full form yang có OS đây cả operating system. Cái này cả PCM, cái này PC cái đây cả personal computer. Kan mau cái laptop ya cái laptop em nghi jong PC mà laptop yang PC laptop PC code personal computer. And then cái này PDF nggak try pelak saja so cái này cả contain PDF để có full form kumno portable document format mà portable document format table ini pencam ya cái này cả PDF mà ini pencam yang ini PDF em namar cái này cả PDF em cái này pelak tahu dah cái này cả Adobe mà Adobe cái này cả kerja company mà Adobe cái này Adobe cái pau nambah cái dan bon bagi apps mà application software kum Adobe Lightroom editor Adobe Photoshop mau gitu kebun bahagian ini apps jangan kau adop. Tapi kena ke PDF em atau nawar ba ada view menu em sibuk lah share kan hapus insur kan om do ya quality jang kamu om kum kidur kum lada ya kadur pada em lada share pipe WhatsApp ngasen mangai pi kan kadur ni tapi sen kliang pi siapa lok pi kan kadur ni kan sen em kelanang belar kelanang las quality. Để mình đang ini penyo saya kan ika next important information kan ika next important information kan ika RAM random access memory mo tega ikan ika random access memory để hakapor ba ngi headphone em ngi headphone ngi jupet ya ka RAM mo kan uka RAM jongka để ngi jupet để ka RAM dan ka RAM kiba RGB 6GB ndro pra kat R komputer mo để kan ika phone kanika phone hangne PM kanika RAM kanika RAM em komod nomor ba kajeng klan jong RAM komod lada ka klan RAM em pila ban use bone ki activity sa kaju ka par kan mo lam ka klan ka phone jong pit ka klan ba kila ban kit game si ba klan kum ya ka PUBG kutu ka PES gitu ki game football mo gitu nomor kini ki games em ki dan kam ya ka storage ba klan ba ya ka device ba klan kini ka ROM padam kini ka ROM di ka read only memory ka random access memory em kini random access memory pila ban thau artat hang ni pila ban edit ikini ki information badan hang ni kini ka read only memory pat pila tang man chiu view mo kini ka ROM padam kini ka ROM read only memory ka store kini ka storage CPU em ka phone jong pi lada pidan video kemba CGB di ka storage jong pi menurut phone ka sis pa GB ka sa par panyo GB tegene VGA full form jong VGA di ka video graphics array. Okay, video graphics ije are AI. The full form of AI is artificial intelligence. Artificial intelligence. Who is the father of AI? Mano beri kepa jong ke AI. Nomor ke ibarat ayam kidan lau jong kepa wan ngi kiberi kidan lau jong kepa te kan ika AI ru kidan lau jong kepa mah. The father of AI they John McCarthy. McCarthy. Une ki ông okpa jong ka AI. Kepa jong AI mo. Em kini ki kai AI ka pa nam du tam mentai. Kadi ka Chat GPT. Thì có một đại Chat GPT bạn cái này cả Chat GPT em cái đần là cái dòng cá full form mà cái này chat cái này bị chat đi cũng nè cái này GPT bạn ông chọn generative 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 pre-train TRAINED đây rel đấy train có để bật lòng bật train là train lupa mà bắt có nhiều ti bạn em nếu ti cái chữ một dòng nếu ti cái đấy transformer đây là tu transformer và bộ này hapus slide
Ray transformer kumut amangan patai phi. Kenapa pada use chat GPT phi long cái này cả chat phi long có text message đây, long mà text message bị trong phi. Te phi ba ban ong ai nga ki important questions trong cả grade 4 kebangsaan baik di kana yang ada ki leak question di kan sai mo. I'm just checking bro kan mai đây namar kaya cái namla ada ban kala ban predict tamakan omia day mo. Kala bakala namar ba ki jiki kasih lagi kan bakala bak nakul syakul mah kemudian de G de generate amar baka generate kan generate kenau nak tak mentah ki pot ki bah tu ki ora farming mah kenau gitu ke ba ki mi dak kadur jong tu kulai baki syong maki tu dan kulai dia ki kita ki ang ki generate mah kita ki generate image gitu kene G for generative pre-train amar ba kila pre-train lepa and transformer ke transform nak tu ka message jong pi syak tu kadur pa pa mah Mado badai try ka chat GPT pan. Badai try ka chat GPT em kan mau dai ka open AI mah. Te u CEO jang kan open AI em udeu Sam Altman mah Sam Altman. ALTMAN Altman. Ti kadang sakane ko ibat ka AI kan ni ka ponam kan ni ka dai ka Gemini mah Gemini. Kan ni te ka dai ka teng ka Gemini mah. Ti Gemini em ka dai ka try try jangka kadai ka alphabet mah company kadai ka alphabet try pim YouTube re alphabet tang ba kadai ka alphabet kan patai pi kadai company ka balang try ya ka YouTube nang ta Google mah Google tip not ada mentah ya kan ni ba ya ka YouTube lah long try dah ka alphabet. Tapi mana balang CEO jang alphabet. Udah you Indian dah mau lasa sa USA lah ada no American citizen mah ka kateng jo kadai Pichai sakan mau kene mo entar ledap sipagi ain pe sakan ke ALU kan ke ALU kadai ka pad jang ka CPU dan lain lagi pada yang CPU ALU CU bat ka IU ALU komut arithmetic logic unit. What is CD is compact disk de ngatrai pila ban kli kai ke jingya para prank ka CD bat ka DVD PGS ngom CD bat DVD ngomong apa ni pi kani ka sekalian kadiang kadai ka CD ka sekalian ka mon kadai ka DVD de kani ka CDM ka storage jangkar ka kamrit size su kamrit ka storage ka kamrit kani ka DVD seri common mo kani ka kamaya ka storage ka CD ada pidei kibala kam rangba mo kibala try kas nam pi lai pau try ngatip pila US ko chapang kani ka kaset di ong kaset par macam habak tem jingrai dan dah tip dengan tab dah ka CD ni kani ka nomor ka storage ka kamrit ki tab ni tang ya ki music ti kani ka kamaya pan ngatrai PTP kani hak par macam ka jual bahkan ka dukan IY DVD kani ki DVD hani ki store ya ki videos kum ka film ti hak par macam akan mau bagi like film si dari desim lai po tingka di lada pi wai hak sin sejanya pi la ben return pat si Monday tak ada kami orang ni saya return baik si wai bi sin sejanya return pat si Monday de ka full form jang ka CDR ka ka compact disk rewritable the dots DPI pat ka full form de ka dots per inch kani ka dan kam hak por ba nilai ka printer per bagi pa pen kodam ki UI ka to ka high resolution ka lai spa DPI kum biang bahagar komplain namar kami bahagar orang domo de kani ka DOS the full form of DOS is disk operating system mo kani ka doc ngatrai ka doc what mode ada ba pen DOC the full form of doc in computer what I doctor they documents mo de mentang ini point shaphang virus PTM hajing imbreu dan virus buat penyak jingpang dia ke komputer virus penyak jingpang ke komputer dia boleh ki beri pitau ke virus dan ki batau nam taban tang mentaka fon ma dan taban laptop mai ki perlok le prang kum tu dan pat ki bakwa bantu kan ma kwa bantu ke information dan pat ki balong kum ki cyber kita ki balong hacker apa kita kenal kita
balik dalam taka political agenda kan mah gitu ki penlik ya information kum ka information jang ke US ada penlik em kita try jang ke US jang ki kum presiden kita sawat pi kan mau dan chisin dan utui beriu em unang Sweden bakateng ngakan mau tak kerja jang udah Snowden uli ya ka information jang ka Pentagon mah ka Pentagon tapi patip sepang ke Pentagon em US kadai ka headquarter jong ka tanat ya dari jong ka US mah ti hani katan ya dari tiplatip em kila don bon magi files ke mah tu ti la dalik na tu em ka US kan dan happening ke jing mah nomor ka US kadai ka ong kadai ka super power in the world mah ti ka par bon bagi spy sekeling kiri mensua Afghanistan ro ka pa spy ajinya ram mah the full form of DVD kebanyakan ni CD dalam taban storage right DVD dalam tab videos DVD is digital versatile disk kalian benang ba ka full form jang virus deka vital information resource under size okay DVD is digital versatile disk what is DVR is digital video recorder file transfer FTP is file transfer protocol FDD is floppy disk drive email kan ka email api ong makan ka email ka David complete lupa ka don ka meaning email lai electronic mail ka mail ka bayar lang baka electronic okay what is FM ngatrai pelajar sang itu contain bang radio FM di FM ka don la ka jong ka meaning FM kon frequency modulation frequency modulation teng la pois pang ka GB kan mau ngong mene ka RAM habang pit phone ngi jupai ki pa khamha ka RAM 6GB 8GB the GB kemun gigabytes storage capacity ka ba read do lama itu ibarat the smallest bits it is bits yang bits dan 8 bits kamu amang antak ni then 8 bits equal 1 byte then 1024 bytes equal 1 KB. KB kemudian kilobyte. Dan sejar arpusau KB long si MB. MB kemudian megabyte mah. De sejar arpusau megabyte long si GB. Nang ta sejar arpusau GB long si terabyte. TB kemudian terabyte mah 8 bits is equal 1 byte 1024 bytes is equal 1 KB 1024 KB is equal to 1 MB 1024 MB is equal to 1 GB 1024 GB is equal to 1 TB pitip M4 dan ngitap net ki ong hana ki inet yang si GB ngitap ke tuba extra net ko ar tengka dai si GB kam company kam are si jar pusau MB ngi kai bet sia jar MB tak kada mo PI ko mapilayus tapi track PI ko mapius tang kandai spa kandai po MB ting kalalut na mo what is IP it is internet protocol kan ya beran kamu dan HDMI form of HDMI is high definition multimedia interface they know high definition HDMI udah ujak ngapa ni ujak de kan ikadur ko ni kan ikadur jong no HDMI high definition multimedia interface dai ngata kawan sakaneka HTTPS pikan mau ko website keteng shua pin thoi web dapi thoi ya dapi pe keteng je website example dapi tho rbi.com lah ni dan ini https / ni www dai ini https idan lah kajang meaning kemudian hypertext transfer protocol secure hypertext transfer protocol secure de balai dan kami ni nomor ini https ilang bai ajinya dah kan ni ke website kanang man ajinya dah dengan ni nang pernah kami kumeng pej ba mo kumjuk reban kam promote dia ni kanang man kan reach bahasa ki beriu kanang kan ya jauh kan ka website jongki de HD dai hard disk de kan ni ka web HDD dai hard disk drive hard disk entah wan kan MB ngala patai ni megabytes KB kilobyte JPEG dai joint photographic expert group dai ka ikani ka JPEG tiga jingmut jong kan JPEG an OIP subha like haka gallery jong pe te sampai
photos section mah photos te sa klik tu view info lah details pin ai tu ya kadang tu itu betul JPG mah itu JPG dei kadang file type jang kador jong pi jong kador ka pi sendur ke mah kadang JPG kadang sa koi kadang PNG mah ke PNG pat kadang lajang mah PNG ponsen ke PNG kadang kador ka bangi download na internet mah ke JPG bon de kidur ki ba ni Sean Hima. Tiga dan sekali ka MPEG full form deka Motion Picture Experts Group. What is MP3? MP3 tapi dari subjek online tesa klik sa page menta tesa page atau file type kan sei bepita MP3. MP3. Kami ni jangka tu MP3 dari MPEG Audio Layer 3. Ya ke video pat tapi page pensei bagi ta MP4 mah MP4 pat kadai video MP3 dai ki audio de menta ngomong ba ni thao exam de hao MR sheet mah de ha komputer ka exam kadai ka offline de ka jumut ayu OMR optical mark reader mah nama bahar tu OMR sheet visual pelun da kolom royong tu de kala don hi ka wai ka machine kan tu ka sheet yang ka OMR sheet tes kadan ka optical mark reader de kisah tap ang tu kan sa correct nama ba kila ai lupa ka answer keys kan sa correct kan ka machine takadaw ta shaphang lala ban mi result takadaw kan ka DSC jong yam tang lai tayo sau tayo ka ban mi result na ma SIM what is the full form of SIM kana SIM card yang SIM card ketu ka meaning jong SIM day SIM day subscriber identity module nama ba ketu ka SIM card kadai tang ni nam ta wei breu de tu breu de no subscribe la ban dai jong ka Airtel ne Jio takadaw de subscriber identity hatu par ba pilai SIM card PI da ka ID jong pi yes no de SMS menta ti try judan tan ba sen SMS kila bon ke bios be ka WhatsApp mah ne Instagram da upgrade sa WhatsApp tikin la shwa Instagram nang ta kin sa text pat WhatsApp te SMS menchua SMS ka meaning jang SMS de ka short message service mah short message service haja ka ban chu phone la ka chu text mah short SMS de kenapa ni ki plan ke pitap menta ki balai sepa tengka ki sadai hispa SMS per day menta try bala ban pelulut mah tang company ka pasal ban send SMS the TB is terabyte kumulong meni kana 1024 GB is equal to 1 terabyte virtual display unit it is the full form of video mah dengan ka virtual display unit kadai ka tu ka monitor kan ma ko tu monitor kato ko belum ka TV kato par ba komputer ngiti gibaru tiki on komputer rai kato ka data ka monitor mo namar a full set it is komputer te VPN mo example gitu ki bala game PUBG mana kato par laban kato PUBG bijam ki download VPN kan ki ai ka server jangki sa South Korea sa China sa USA tak ada ki sa yo bala kai the virtual private network dan gitu ki ba edit videos ko bala da to kap ko dem tiki hab download da VPN kanang bani oban download iki effects ki endai namar ba pilai kum tu namar ba kap ko la ban India okay the www ka full form yang www de ngatip ngatrai pilatip de ka world wide web mah URL ka full form de uniform resource locator sakan ma bah kini very important URL is uniform resource locator ang ta USB nga thai tip la tip hem utu bastor long bastor utu ba red utu kana wa thai undan kamera pemidul uniform serial bus VR ka ikani ka VR pat ka VR am kani virtual reality amo nga pen ida ka dor ya fi kani ka dor ba pi ni ubreu dai de kani ka bayong kani ki angka virtual real VR mo ki angka VR headset mo ko tu ti la da piting ne ko tu pilong ko bala game ka real life bet kan da usyo ya piro da usyo tu enemy piro long ba de pit long so bet ko ba real life namar ta kada ko yang virtual reality mo yes ngo virtual reality ti ka computer ram kadon la ka jong ka meaning kadon la ka jong ka full form computer kadon la ka jong full form ti ka full form jong computer dai ka common
operating machine purposely used for trade or technology, education and research. Te nang ta in pai not such a Wi-Fi de ka full name jo mo Wi-Fi de tangka acronyms la ne ka short form. Te ka full form jo Wi-Fi de wireless fidelity. Sakan mo wireless fidelity. Te CPU. What is the full form of CPU? Oh kan yang ada Central Processing Unit mo. GPU pan de Graphics Processing Unit. Dan GPS. GPS is Global Positioning System. Kibere menta klasuk bah kaya jeng. Namar om dan kamsyu roban pa nong yalam lem mo. Tadi bayat sha sor la ni sha shinong sha thao. Om de sha khalau mo sha khalau tu mi on wong. Dai namar kelap dan kam da to app to location mo o map budan hi ka phone champi ta klik na tu dapat on your location di kita ka angkin global positioning system na wa udan satellite di lang ba tu satellite kala pen locate ya ke device champi pat ni ya ke location pat pi kwa ban antarang ta hanu pi kwa ban da sha khanu pi kwa ban lek ma